uyu perezida akaba yarabaye visi perezida, akaba ari we wenyine wafashe uwo mwanya kuva u Rwanda rwabaho, akaba ari nawe wawugiyeho wenyine. Icyarimwe akaba yari na minisitiri w'ingabo ndetse akaba yari n'umugaba mukuru w'ingabo. Umwuga w'igisirikare akaba yarawutangiriye mu nyeshyamba za NRM, akaba ari nazo zasize perezida wa Uganda Museveni ku butegetsi. Uyu akaba yarabaye n'ushinzwe iperereza mu ngabo za Uganda UPDF ni nyuma y'uko Museveni ajya ku butegetsi. Uyu yaje gukomereza amasomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri College Staff Chief Commander, avayo urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Uyu akaba yaravuye mu gisirikare ajya ku buperezida afite ipeti rya Major General, akaba ari naryo ryari rifite n'inshuti ye Leta Rwigema nawe akaba yari Major General, ndetse akaba ari n'ipeti ryari rifite